name is Penelope. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Poli. I like to listen to the FM. Today FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambulu binaka se kongo na bola lakini nonda itutu kwa nambongi ndai. Sibe ni bitu nunrau na tamata dhaka na kambani ni bukan Fiji Airways sa solibeir ni kuwa na non ribol ni bovengu ngoe mbalete tinga na nrinda kiti ni mbula sutava na kambani na bukuni matengo na COVID-19. Kilanda ibaki na FBC News ni ngoe o kina. Oira na flight attendants kabitu sangabulu kaviwa na pailati man be matin tumay buno tani ke na sonay walislesi en kambani sabotinga ngo nongo ono na walislesi vake karabelo ititi ko na lomani kambani bitu na rawli masang kawal na walislesi sa solo non rebol ni bogavengo ndai katukun na buni lewani matambose and religion ni taruba kina bagatule wango na bukutinga ni lenga kota may na matingo na COVID-19 kena sa sanga ni buka na wanga buka na ngaw ng bolong-bolonggo. Waraita ka na Registrar of Political Parties ni non walni bolo-bolo isa vingo manabebe isaw kibayir na ibalislesi rasanding itakibo kina walni bolo-bolo ni songo-songo po politik na sadalpa. Goe salamureti nga na non rasikoba ni non walni bolo-bola endo na ito main na sadalpa na matakani kuwa. Tukuna Muhammad Sanim ni sabang di tako VJ Singh kena itutu ba presidente ba tawa Ratu Chon Lisuma ke Georgina Pareti Rewalai maina buku-buku ni presidente ba tawa yo emelendu itutu rangai sabang di tak kena itutu ba buni lowa pakabuni bola lebu ni songo-songo ya tukuna City Ben Rambuka irto nambiu tanan orto ba tutu na bukilulu sa bobinang ungo dua na imbaki mena kadibakina na writ of elections sana itukutuku mataila lai membaleta na binding dingi katarawa ena rauni na maki mena kadibaki na itukutuku ngori na karosa ulkawono ni singa ni bulo mena ronundolu ruasa ngabulu kerua Ebarita ko Suresh Chandra na chairman in Electoral Commission isa vanga taltinga na bibara mataki membaleta na kiana sana sanga ni bayanga takitiko na voter ID makawa kabatukai na voter card 1.0 sama ibada bartiko na kena bayan taki na voter card makawa na mwani bula kuchune nyambaki mayungu. Tendau kena itukutuku ningito sianga ni sebwandi tikitiko na ngonungo ke bukai na binga reba Gareth Beba nandau ni beba kata Bolivia nangito le abitu ni nonda benua ane kena baru taki na nonda matimi kina sotsota ni Olympic Games nyambaki mayungu. Tukuno beba ni sianga ni sebwandi taki na ngonungo na tikinongo kena matambosi ni rawinyo ni nonda benua beba kani na dhabuti kuna nana koni taraki na walu na bula mayungu. E kurene ngan revi mena to soina nana koni taraki ke bukai ngan revi mena baru taka na nonda matitimi na sotsota lebu ni Olympics laki maro tako beba na ikabasa buka walu ni ambaki ni nona mbula na ndono hotel mimbenga na mua ni madha wa sawati. Mai dhabai kerin na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri rauni na ronga na mbula FM kena Radio Fiji 1 ni bonga vengu binaka. Bulare ya na vango la tilatare lau au daptu mena korbatura ngontawara na kino ele na santa konrobe totale takana barang wale na mbula FM ira kena serap kena putakaka ndo matagren Bula, na haka terstia au bati tuga lo toka au talita kana barang na mbula FM na banduan serre. Kalau minang biar terusan betapuan tu barang na mbula FM na banduan serre. Bula FM, number 2 NSR.